来关心德国和日本，伫昨昏拢发生有人举刀啊共攻击。这是伫日本这亚嘅中野车头附近，昨暗有一个查甫人举刀啊攻击过路人，造成一个人死亡，2个人受伤，嫌犯是还未抓到。另外，伫德国嘅西南部阿芬沙堡，嘛有一个查甫人举刀啊伫公园共攻击，造成2个人死亡，3个人受伤。警方已经抓到一个28岁阿富汗的查甫人。 当地居民手提蜡烛，伫中央广场集会，向迄天互人举刀攻击死亡的人致哀。德国西南部城市阿沙芬堡一个公园，22早起11点外发生举刀攻击事件，造成伤亡。 Ja, dass es halt wirklich furchtbar ist. Also wirklich, wirklich furchtbar. Weil der gestorben ist, so alt wie ich. Meine Schwester hat 2 Kinder, die auch nicht so weit weg sind vom Alter. Das nimmt einen schon halt richtig mit. 警方讲，嫌犯是28岁阿富汗查甫人，迄当阵缀着一个幼儿园的囡仔后壁，伫囡仔准备要离开公园时阵，突然间举刀攻击，一个过路人想要保护囡仔，甲一个2岁查甫囡仔拢不幸死亡。初步调查甲恐怖主义无关系。Eine erste Durchsuchung seiner Räume, in denen im Wohnraum, in dem untergebracht war, in der Asylbewerberunterkunft, hat keinerlei Hinweise auf eine radikale islamistische Gesinnung gebracht, sondern nur es wurden dort Medikamente gefunden, die zu seiner psychiatrischen Behandlung passen würden. 这件举刀攻击的事件，加重德国最近一系列暴力攻击事件，引起大家伫咧离个国会选举进程对安全甲移民问题的担心。另外，伫日本的长野县也发生举刀攻击事件。22暗8点外，最亚长野车站外口的巴士站附近，有一个差不多40岁查甫人，突然间举刀攻击过路人。调查人员讲，死亡加受伤的3个人，加嫌犯应该是无熟悉，有可能是随机攻击事件。嫌犯这么人已经逃走，警方正伫咧追抓。公司新闻张伟林、吴其昌编译。